Reka basuhuze kandi mbahe ikaze mwebwe mwese mukurikirana amakuru n'ibiganiro tubagezaho ahangaha kuri Ihango TV. Ihango TV ni umuyoboro wa YouTube ukugezaho amakuru aba ari kugenda avugwa hirya no hino, aho by'umwihariko twibanda mu makuru aba ari kugenda avugwa hirya no hino mu mutekano. Amakuru yacu rero nonaha akaba agiye kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho umutwe wa M23 ukomeje kwigarurira ibice bitandukanye, mu gihe kandi bivugwa ko hariho igihe cy'agahenge. Ni amakuru rero turi burebere hamwe n'ingabo z'u Rwanda bivugwa ko zagaragaye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tunarebere hamwe buryo ki umuhanzi Koffi Olomide wavuze ko Kongo itari mu ntambara, ko ahubwo ikomeza gukubitwa inshyi z'amatwi, uburyo ki akomeje kwibasirwa n'abakoresha imbuga nkoranyambaga, bikaba binavugwa ko ashobora no kwibasirwa na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni amakuru rero tugiye kukugezaho muri aka kanya. Reka mbere yuko tuyakugezaho mbanze ngusuhuze wowe utwumva uherereye muri Kongo, uri mu Rwanda, uri mu Burundi, Tanzania, Kenya ndetse n'ibindi bihugu bigize umugabane wa Afurika. Mwese ndabasuje kandi bahaye ikaze muri aya makuru yacu y'aka kanya. Reka kandi muri aka kanya nongere nshimire mwebwe mwese mutwumva muherereye ku migabane ya kure, haba ku mugabane wa Amerika, umugabane wa Aziya, umugabane w'Uburayi. Namwe mwese ndabasuje kandi bahaye ikaze muri aya makuru yacu y'aka kanya. Ndashishikariza mwebwe rero mwese mutari mwamara gukanda ku ijambo subscribe yuko mushobora kujya munsi y'iyi video maze mukareba handitse ijambo subscribe cyangwa se sabone, ubundi mukarikandaho. Ntimwibagirwe kandi no gukanda ku nzogera kugira ngo amakuru n'ibiganiro byose dukora umunsi ku wundi bijye bibageraho kandi mu ba mbere. Turi ku itariki 11 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi 2024. Bibutsa ko kandi mushobora kujya munsi y'iyi video maze mukareba handitse ijambo commentaire cyangwa se comment, ubundi mukarikandaho mugasigamo ubutumwa bwanyu, aho mushobora gutanga inyunganizi, ibitekerezo cyangwa se mukatubwira amakuru mwifuza ko tubatunganyiriza, tukayategura tukayabagezaho gatanu kuri gatanu. Ni amakuru rero nk'uko nakubwiye twibanda cyane cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho umutwe wa M23 wari wasabwa agahenge k'ibyumweru 2, ariko intambara ikaba yarakomeje nyuma yaho watatswe n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'abambari bazo barimo ingabo za SADC zigizwe n'izavuye muri Tanzania, Malawi ndetse na Afurika y'Epfo. Turababwira ko kandi ingabo z'u Burundi ndetse n'umutwe wa FDLR nabo baracyari inyuma y'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tutibagiwe kandi n'abacancuro cyo kimwe ndetse na Wazalendo, bose bahuriza amaboko ku mutwe wa M23, ariko ntibibabuze kuba batsindwa n'uyu mutwe, aho ndetse umuhanzi Koffi Olomide yaciye umugani leta ya Kongo akavuga ko batakigera bavuga ko bari mu ntambara, ko ahubwo bakomeje guhondagurwa bakubitwa inshyi z'amatwi banamburwa ibice byinshi. Anavuga ko ahubwo kuba hari minisitiri mushya w'ingabo washyizweho, uwo nta wundi rero akaba ari uwitwa Guy Kabombo, ngo yuko bagomba kwimyara mu isunzu ubundi bakareba buryo ki bashobora kwisubiza bimwe mu bice umutwe wa M23 ukomeje kwigarurira. Leta ya Kongo rero nk'uko bisanzwe yaje kuba yibasira uyu muhanzi ndetse n'abakoresha imbuga nkoranyambaga bakomeza kwibasira uyu Koffi Olomide kubw'amagambo ye yavuze ko batavuga ko bari mu ntambara, ko ahubwo bakomeje guhondagurwa basunikwa bamburwa ibice bitandukanye. Muri iyi minsi rero ndagira ngo nkubwire ko ku munsi w'ejo umutwe wa M23 nanone wongeye gufata agace kari muri Bashari ya Mokoto, akaba ari agace rero kitwa Nyange, kakaba karigaruriwe n'ubundi n'izi ngabo z'umutwe wa M23. Ni nyuma yaho rero n'ubundi bari bamaze iminsi bigaruriye uduce dutandukanye turimo Kirumba, Akanyabayonga ndetse n'ahandi, cyane cyane bikaba binavugwa ko barimo basatira umujyi ukomeye wo muri teritwari ya Rubero, akaba ari umujyi wa mbere rero muri iyi teritwari ya Rubero witwa Butembo. Bakaba bahagaze mu birometero 25 gusa kugira ngo basatire uyu mujyi wa Butembo, bikaba ndetse bivugwa ko isaha ku isaha bashobora kugera muri uyu mujyi wa Butembo. Ni ingabo z'umutwe wa M23 rero mu minsi ishize zari zigaruriye Kanyabayonga, ariko nyuma yo kuyigarurira bahita bakomeza begera imbere, bava muri uyu mujyi nyine basigamo abantu bakeya, aho bivugwa ko bashobora gufata umujyi wa Butembo. Bikavugwa ko nyuma y'igihe runaka bashobora no kuzafata umujyi wa Goma, nk'uko byakomeje kugenda bivugwa ko bawubererekera bakagenda basatira ibindi bice biri inyuma y'uyu mujyi wa Goma.
Abasesenguzi bakomeza kugenda bagaragaza ko kuba umutwe wa M23 udafata umujyi wa Goma ngo bisobanuye ko bakomeza kugenda bategura urugamba rwabo ndetse banegeza kure ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo ku buryo mu gihe cyose baba bafashe uyu mujyi hatabaho igitutu cy'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse bakaba baba banirinda ko izi ngabo zabarwanya mu ntambara yo gupfa no gukira, bagamije nyine kuba bakigarurira iyo Goma mu gihe yaba yafashwe, baramutse bayifashe bakiri mu bice bya hafi. Ndagira ngo nkwibutse ko kandi umuryango w'abibumbye, cyane cyane intumwa y'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Bintou Keita ejo bundi yagaragarije umuryango w'abibumbye akanama gashinzwe umutekano ku isi, avuga ko umutwe wa M23 ufite imbaraga ziheranije ngo ku buryo ukubita ingabo za SADC, ugakubita Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Wazalendo ndetse n'abandi bose bakomeje kubafasha guhangana n'uyu mutwe wa M23. Anemeza ko kandi uyu mutwe wamaze kugera muri Kivu y'Amajyepfo muri teritwari ya Karehe, aho bakontorora uduce dutandukanye turimo Minova ndetse n'ahandi. Mureka rero aya makuru yacu tuyakomeze tukubwira ko impande zihanganye zarenze ku masezerano zirwana urugamba rukomeye muri teritwari ya Masisi. Ni ejo hashize rero aho ku isaha z'igitondo nibwo imirwano yubuye mu buryo bukomeye hagati ya M23 ndetse n'igisirikare kirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa mu bice biherereye muri teritwari ya Masisi. Iyi mirwano nk'uko amasoko yacu rero atandukanye abivuga yabereye mu gace ka Nyange ndetse na Nyabibwe biherereye muri groupement ya Bashari ya Mukoto, ndetse aha akaba ari muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Aya masoko rero akaba anavuga ko iyi mirwano yaje gusiga umutwe wa M23 usubije ibyo bitera inyuma byari byagabwe n'ihuriro ry'ingabo zirwana kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse kandi unirukana ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa mu nkengero z'utwo duce twose. Muri urwo rugamba rwabaye kuri uyu wa gatatu rwumvikanyemo imbunda ziremereye ndetse n'imbunda ziciriritse nk'uko amasoko yacu akomeza kugenda abivuga. Imirwano yatangiye ku isaha z'igitondo igeza ku mugoroba wa joro nk'uko tubikesha amasoko yacu ari hariya ku mirongo y'urugamba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hagati aho urwo rugamba rwabaye mu gihe hari hashize iminsi 6 y'agahenge kasabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amerika rero mu gusaba aka gahenge yavuze ko kazamara iminsi 14 kandi ko kasabwe mu rwego rwo kugira ngo haboneke ibikorwa by'ubutabazi ku baturage bakuwe mu byabo n'iyi ntambara ndetse no ku bandi bashaka gusubira mu mihana bakomotsemo. Ni amakuru dukomeza kugenda tukugezaho, akaba ari amakuru rero ari guturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka rero nkugezeho ni inkuru by'umwihariko ivuga ko igihangange muri muzika akaba rero ari uwitwa Koffi Olomide wo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yabwiye ingabo za leta ya Kinshasa yuko zigomba kuba zikorera muri zero, ahubwo ko zigomba rero noneho guhindura zikaba zakubita umwanzi. Umunyamakuru akaba n'umuhanzi w'icyamamare muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yacenze ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo azihindura zero. Ni Koffi Olomide rero wakoze ikiganiro kuri radio na televiziyo by'igihugu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri uyu wa kabiri tariki ya 9 z'ukwezi kwa 7 2024, maze agaruka ku ntambara ibera mu burasirazuba bw'iki gihugu. Avuga ko nta ntambara ihabera, ko ahubwo ari ugukubitwa gusa bagahindurwa ubusa, aho yavugaga ko ingabo za leta ya Kongo zineshwa na M23 buri munsi. Muri iki kiganiro uyu muhanzi ukomeye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no hanze yayo yagaragaje ko ubutegetsi bwa Kinshasa bureka abantu bose bakikorera ibyo bashaka, bityo ko binasuzuguza igihugu cyabo bikanagisubiza inyuma. Kuri we ngo asanga nta ntambara ihari muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ngo igihari ahubwo nuko Kongo ikubitwa gusa
aho yavuze ko abanzi babo babakora ibyo bashatse ntawe ubabuza, icyakora ngo ibyo abona we ngo ni nko gukubitwa inshyi zo mu matwi buri munsi. Koffi Olomide ufatwa nk'igihangange gikomeye cyane muri iki gihugu, azwi mu njyana ya rumba, avuga ko rero ibyitwa intambara bikomeje kuvugwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ihanganishije M23 ndetse n'ingabo za leta, ngo ko atari ko biri, ahubwo avuga ko ingabo za leta zikomeje guhondagurwa ndetse ko batavuga ko bari mu ntambara, ko ahubwo basunikwa bagafatanwa ibice bitandukanye. Nyuma yaje kuvuga ko ku guhindura minisitiri w'ingabo bakavanaho Jean Pierre Bemba bagashyiraho uwitwaga Ikabombo, avuga ko yizeye ko nibura ashobora kuzagira icyo akora maze bakiminjiramo agafu, bakaba batakomeza gukora ibisa no kurangiza umuhango ngo bari mu ntambara. Koffi Olomide anatangaje ibi mu gihe impuguke za Loni ziherutse gusohora raporo nshya zemeza ko umutwe wa M23 uhanganye n'igisirikare cya leta ya Kinshasa ukomeye kandi ukomeje kwigarurira ibice byinshi byo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Naho hanze ya Afurika turakugezaho ko igisirikare cya Isirayeli cyagaragaje agace kagiye guhinduka isibaniro ry'intambara muri iyi minsi. Ni nyuma yaho rero bakomeje gukwirakwiza amabaruwa babwira abantu ko bagomba guhunga uduce tugiye kuberamo intambara. Ubu ngubu igisirikare cya Isirayeli cyagaragaje agace kagiye guhinduka isibaniro ry'intambara. Ni igisirikare cya Isirayeli rero cyaburiye abatuye mu gace k'iburasirazuba bwa Gaza kuhava kuko hagiye kubera imirwano ikaze nk'uko bivugwa, nuko mu kuburira abanyagaza kiri gukoresha utudege tutagira abapilote turi kuzenguruka ahantu hose, ari nako tugenda dukwirakwiza impapuro ziburira abari muri ibyo bice kuhava bakajya aho beretswe. Impamvu ibyo byakozwe ngo nuko ibyo bice bimuwemo bishobora kuberamo isibaniro ry'intambara. Umunyamuryango w'abibumbye ONU uvuga ko ufite impungenge nyinshi kuri aya mabwiriza ategeka abanyagihugu gukura akarenge kabo muri Gaza, bubaye ubwa kabiri umujyi wose wa Gaza utegekwa guhunga ukava mu ntambara yadutse muri Gaza mu gihe cy'umwaka ushize. Hamas ivuga ko kubona Isirayeli isubiriye gukorera muri uwo mujyi bishobora kudindiza ibiganiro byo guhagarika intambara ndetse no kurekura imfungwa. Ibi biganiro birimo abakuru b'ibihugu bashyizeho mu guhuza impande zombi. Izo mpande zombi rero na Amerika n'igihugu cya Katari nibo bari bamaze igihe bari guhuza Isirayeli ndetse na Gaza. Mu gihe rero twarimo tuvuga ibijyanye n'uko Koffi Olomide yavuze ko leta ya Kongo ikubitwa inshyi, televiziyo ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yahagaritse umunyamakuru azira ko Koffi Olomide yatangaje ko FARDC ikubitwa izo nshyi. Umuyobozi wa televiziyo ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Erenge Nyembo Sylvie yahagaritse umunyamakuru Mbuyi Kabasere Jesse imuziza kutavuguruza umuhanzi Koffi Olomide watangaje ko ingabo z'iki gihugu FARDC zikomeje gukubitwa inshyi z'amatwi. Tariki ya 6 Nyakanga 2024 Kabasere uyobora ikiganiro L'Opinion The Morning Show yakiriye Koffi Olomide kuri televiziyo y'igihugu. Uyu muhanzi yageze ku ntambara iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, maze avuga ko abona amakamyo y'umutwe witwaje intwaro wa M23 yidegembya abayatwara ntacyo bikanga. Yagize ati nta ntambara ihari, turi gukubitwa inshyi, bari kudukorera ibyo bashaka. Niboneye amakamyo azayidegembya nta muntu uyahagarika. Nabonye abasirikari bacu bajyanwa ku rugamba na moto, ndarira. Nta ntambara ihari, turi gufatwa nk'abana mu ntambara, iyo urashe nanjye ndarasa. Kuri uyu wa 10 Nyakanga umwaka w'2024 inama nkuru ishinzwe itangazamakuru n'itumanaho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatumijeho uyu munyamakuru Kabasere ndetse na Koffi Olomide kugira ngo batange ibisobanuro kuri iki kiganiro.
Umuyobozi wa televiziyo ya Kongo yandikiye Kabasere amumenyesha ko yamuhagaritse by'agateganyo kuri televiziyo y'igihugu, anahagarika ikiganiro cye mu rwego rwo gukumira ingaruka mbi zishobora kugikomokaho. Ati mu kiganiro cya Ropenier The Morning Show cyatambutse tariki 6 Nyakanga 2024, mu bibazo byawe waretse umutumirwa umuhanzi Koffi Olomide avuga ashize amanga ko ku ntambara y'ubushotoranyi igihugu cyacu cyakorewe. Ku ruhande rwawe ntacyo wigeze ubivugaho. Nyembo yasobanuriye Kabasere ko iki kiganiro gitesha agaciro ubwitange bwa guverinoma mu guhagarika intambara yise y'akarengane. Ati mfashe icyemezo cyo kuguhagarika mu mirimo yawe guhera uyu munsi, kandi ikiganiro Ropenier The Morning Show kirahagaritswe kugeza ubwo hazatangirwa ibwirizwa rishya. Koffi Olomide ni umuhanzi utanigwa n'ijambo iyo bigeze kuri iyi ntambara. Yigeze kunenga igisirikare cya FARDC avuga ko kidafite ubushobozi bwo kurinda igihugu n'abaturage. Aya rero namwe mu makuru yaragezweho twakugezagaho muri aka kanya. Reka nkurarikire gukurikirana amakuru tukugezeho mu kanya kari buze. Amakuru yacu rero aba ari akagaruka, nkwibutsa ko amakuru yacu tuyakugezaho nibura buri masaha 3. Ndanakurarikira kandi gukomeza kubana natwe. Jya muri komenti niba hari amakuru wifuza ko twagutunganyiriza, ubundi tubwire ayo makuru, ubundi tubigukorere 5 kuri 5.